Ona thengia ya thirikari gukorwo ikihuthira makiri ma mbeca kwambiriria mathukuru ma ubundi na kothi cia moko, muingi ndukoretwo ugikirira mitaratara ta ino. Kaunti ya Laikipia ni imwe ya irigomeirwo ni thina uyu, kuria no namba nini tu ya arutwo ikoretwo ikiyandikithia kwamukira githomo giki, undu uria gavana wa Laikipia Nderitu Muriithi augite ni wakieha kuona ni uramacokia na thutha. Equipment ya kusomesha vijana electrical engineering imekaa huko milioni zaidi ya 160. Kuko na principal na kuko na walimu wanne, lakini kuna mwanafunzi mmoja. Only one child is there. Na serikali tayari imefanya investment kubwa. Mureithi ni ahinyiriirie aciari kuyukia mieke ino, akiuga thirikari ni irutĩire kumahe ngombo cia githomo, kuria ningi thirikari ya kaunti irutĩire kuhura njeki arutwo aria matehotete. Na ningependa niwakumbushe wazazi, ile tunahitaji ni watoto wetu wawe na technical skills ya kutengeneza kitu fulani. Hiyo ndio tunatafuta. Ihinda-ini riu murugamiriri wa atumia thiini wa kaunti no Catherine wa Ruguru nioritie thirikari gwika mituki na kugacirithia ugitiri gicigo-ini giki na makiria muno matura-ini ma Githiga, Olmoran na Sosian. We do not ask, we demand as the citizens of Laikipia that the President of the Republic of Kenya amwamurishe mtu anaitwa Matiang'i. We need an operation in Laikipia to smoke out all criminals from their hiding points wherever they are. They are in country called Kenya. We need them out. Atongoria ya mararagio hindi ya igongona ria mathiko ma Gilbert Waigwa Kariuki, uria ni ithe wa mutongoria wa aria aingi thiini wa bunge ya kaunti ya Laikipia Peter Thomi, na muru wa nyina na uria wari seneta wa Laikipia hau kabere Mutigaire Gigi Kariuki. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wandurwa.